bwa nyuma na nyuma noneho bigiye ku karubanda, bwa nyuma na nyuma noneho biciye mu muco, basa ntaho babivuze byeruye binyuze mu muvugizi wa FC23 Colonel Nanga ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Muraza kubibona muri speech bagiye batanga, ni speech ziteye ubwoba, speech zavugishije isi. Ibi bivuzwe nyuma yaho abadepite cyangwa mu nama y'abadepite yabereye muri Amerika, ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yasohoye inyandiko cyangwa yasomeyemo inyandiko igaragaza ubufasha cyangwa uruhare u Rwanda rufitanye, umubano u Rwanda rufitanye na AFC M23 cyangwa abarwanyi ba M23, yaba mu bya politiki, yaba mu bya diplomasi, yaba mu by'ubutasi, yaba mu mikoranire itandukanye hirya no hino. Nyuma y'ibi rero byaje kuba birebire cyane, byaje gucacana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ngo u Rwanda rufasha M23, ngo abasirikare b'u Rwanda nibo bageze muri Congo, nibo bari kurwana. Turaza kubireba rero muri ino video nimba koko ariko ibi ngibi bimeze. Rero ni ibi ngibi bivuzwe nyuma yaho rero haje indi speech yavugishije abantu benshi nkuko murabibona, ni Colonel Nanga umuvugizi wa AFC M23 ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Uyu Colonel Nanga rero ku ijambo yavugiye muri Congo ku munsi w'ejo ushize, iri jambo ryacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru bikomeye nka BBC, Al Jazeera n'ibindi bikomeye ku isi bivuga rikijyana ndetse byarikoroje hirya no hino. Iri jambo tudatinze tutibanze mu magambo, Colonel Nanga yavugaga ku bufasha bavugaga bahabwa n'igihugu cy'u Rwanda. Si u Rwanda gusa kandi yavuzemo n'igihugu cya Uganda. Mu magambo ye ati, kuba twakorana n'u Rwanda si ikibazo gikomeye, ahubwo ni inyungu nkeka kuri twebwe nk'abanyekongo ndetse n'abaturage bavuga ikinyarwanda ariko batari abanyarwanda b'abakongomani. Kuba twakorana n'icyo gisirikare kiramutse gihari kikaza kikadufasha, gusa ibyo kuvuga imikoranire si bivuze kudufasha cyangwa kuza kuturwanira intambara hano ngaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ibi ngibi bisobanuye ubufatanye mu bya diplomasi, ubufatanye mu bintu bitandukanye. Ese ubu ngubu ko twafashe abarwanyi ba FDLR bazengereje u Rwanda, se twabahereje igihugu cy'u Rwanda kikabafunga? Ese ubu ngubu ko impunzi turi mu rugamba n'ingabo za Kongo, impunzi zacu ko zamanutse zikagenda zikigira mu Rwanda, izi mpunzi si zakiriwe n'igihugu cy'u Rwanda? Niyo mikoranire yasobanuwe mu nama y'abadepite muri Amerika. Ibyo mwashatse mwebwe kuvuga ko abarwanyi bacu cyangwa igisirikare cyacu cyangwa ubufasha bw'imbunda, amakuru ndetse n'ibindi bitandukanye tubihabwa n'u Rwanda, ibyo ngibyo si byo, turabihakanye. Ahubwo ikiri cyo u Rwanda dufitanye imikoranire ariko si ubufasha complete duhabwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ese ibi ngibi babivuga bashingiye kuki? Kubera iki bikoma igihugu cy'u Rwanda ngo nicyo kidufasha? Babona se u Rwanda ari rwo rwadufasha? Ese kubera iki aba bantu batandukanye tugenda tubahereza u Rwanda? Iyo nayo ni imikoranire ibisobanura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera iki se bahoza amajwi ku gihugu cy'u Rwanda cyonyine ntibavuge ibindi bihugu? Ubugande aha hirya niho twaturutse, ko Ubugande ntarumva babuvuga mu bitangazamakuru. Kubera iki batabaza ngo Ubugande babonye duturuka mu gihugu cy'u Rwanda, twaturutse mu gihugu cy'Ubugande hano hirya gatoya. Ahangaha niho twamanukiye dutera, ngira ngo mwese murabizi. Aya rero ni amagambo atandukanye n'andi turaza kureba muri ino video Colonel Nanga yagiye avuga, ari kubeshuza cyangwa ari guhakana amakuru yemeza ko u Rwanda ngo rutanga ubufasha mu bya gisirikare ndetse akaba ari narwo ngo rwagiye kurwana urugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero Colonel Nanga yaje kuba yabihakana ejo, nyuma y'uko rero ibinyamakuru byasamiye hejuru ako kantu gatoya ko u Rwanda rufitanye imikoranire twibuke itandukanye n'ubufatanye, ngo rufitanye imikoranire hagati y'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba AFC M23. Colonel Nanga yagiye abaha ingero zitandukanye, harimo impunzi, harimo gufungura imipaka, harimo ubucuruzi, harimo n'ibindi bitandukanye yagiye avuga muri ino speech rero yaje iremereye, ikaza ari speech yaje irengera u Rwanda, ikaza ari speech yaje ikuraho ibihuha byari biri kugerekwa ku Rwanda, ibihuha byari biri kwitiranwa ndetse n'ariya madokima. Mu ijambo rye ati,
Ese abanyamakuru mwabaye iki? Mufite ikihe kibazo? Gute umuntu avuga ikintu kimwe mugahita mukitiranya n'ikindi? Ijambo gufasha n'ijambo ubufatanye, ibyo bintu ni ibintu bitandukanye cyane, ndetse ubu iyo bavuze ubufasha nta ngabo z'u Rwanda zaje hano ngo zidufashe kurwana, si nazo zidushakira amakuru, twe ubwacu turihagije, turikorera kandi turi AFCM 23. Ibyo ngibyo sinzi ahantu babikura. Si ibyo gusa kandi yavuze no ku cyo bita ubufatanye. Ubufatanye nkeka turaje kubuvuga mu biganiro bitandukanye, ndetse yagarutse no ku gihugu cya Uganda abagaragariza ko uruhare u Rwanda rugirana na AFCM 23 n'Ubugande bw'Ibihugu ndetse n'ibindi bihugu bibishatse ngo byagumya bigakorana bakagura Kongo bagakomeza. Si ibyo gusa kandi yavuze no ku butegetsi bwa Tshisekedi udashaka kumvikana ndetse ukomeje no gukora amarorerwa hirya no hino. Uyu Colonel Nangaa rero yaje gutangaza ko nyuma y'ibyo Tshisekedi ari gukora, nyuma yo kutubahiriza amategeko, nyuma y'amasezerano, nyuma y'ibyo Rwanda n'ibindi bitandukanye, uyu Colonel Nangaa ngo bashobora gukomeza kurwana birengagije ibyo Amerika yababwiye, kuko n'ubutegetsi bwa Kongo butaje kubyubahiriza, butaje kubigenderaho habe na gatoya. Ibi ngibi rero reka turebe icyo biraza gucura mu itangazamakuru. Nibura uyu Colonel Nangaa asa nk'uwarikebuyeho gatoya, bahindura imitekerereze, kuko amajwi yagendaga agaruka nk'ibyari bisanzwe ngo u Rwanda rufasha Kongo, u Rwanda rufasha Kongo. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga uraza gusanga handitseho ngo u Rwanda rwemeye ko rufasha Kongo, ndetse imikoranire n'ubufasha Colonel Nangaa nicyo kintu yashyizeho umuco, agaragaza ko imikoranire ndetse n'ubufasha ari ibintu bitandukanye cyane. Nyuma rero y'ibitero biri kugabwa aho bita muri Uvira, Colonel Nangaa yaje kugaragaza ko ashobora gusubira muri gihugu mu gace ka Uvira, ndetse akagafata agakomeza no muri Baraka. Ni nyuma y'aho AFCM 23 ivuye Uvira igahita itakaza ndetse n'ubushobozi cyangwa ububasha bwo gukontorora amazi cyangwa ikiyaga cya Tanganyika. Aha ngaha rero abasesenguzi bagaragaza ko M23 yahombye cyane nyuma yo gutakaza Tanganyika, akaba ari ingorane ku Banyamulenge, akaba ari ingorane ku gice bafashe, kuko umuntu ukontorora ariya mazi aba afite ububasha bwo gukontorora, keretse nibura baramutse basubiye Uvira nibwo basubirana ubushobozi ku mazi ndetse n'ibindi bitandukanye. Nkwibutsa kandi ahangaha muri Kongo bikomeje gukomera, ntago biraza koroha mu buryo bumwe cyangwa butandukanye. Nimba ukunda ibiganiro byacu kandi subscribe, like, share ndetse na comment, turaza tugaruka mu biganiro biri mu masaha ari imbere. Turagushimiye.